Ledakan besar kembali terjadi di ibu kota Israel, Tel Aviv setelah sejumlah drone dari Lebanon, diluncurkan pada Jumat, 11 Oktober 2024, menargetkan sejumlah infrastruktur. Menurut militer Israel, ada 2 drone dari Lebanon yang ditembakkan ke Zionis. Namun, IDF mengklaim berhasil mencegat salah satu dari 2 drone tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, penyelidikan pun dilakukan setelah serangan dari Lebanon. Sementara media Israel menyebut, drone dari Lebanon tersebut menghantam sebuah bangunan di Herzliya, utara Tel Aviv. Bahkan, gedung tersebut hingga mengalami kerusakan. Selain itu, terjadi pemadaman listrik di Herzliya, sesaat setelah drone menyerang hingga sirene di seluruh wilayah Herzliya juga berbunyi. Disebutkan, ini menjadi serangan terjauh yang dilakukan perlawanan Lebanon sejak dimulainya perang. Pasalnya, pesawat tak berawak tersebut mampu terbang sejauh 100 km. Dinas Keamanan Israel pun khawatir tentang kemungkinan lebih banyak lagi drone yang diluncurkan ke Tel Aviv. Sementara hingga kini, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan drone itu. Namun diduga, serangan tersebut dilakukan oleh Hizbullah yang sejauh ini kerap meluncurkan tembakan. מה הולך פה? זה עוד קצת במ. אז תשלם שתי. וואו, הוא נופל למטה. מה הולך פה? זה עוד קצת במ. אז תשלם שתי. וואו, הוא נופל למטה. מה הולך פה? זה עוד קצת במ. אז תשלם שתי. וואו, הוא נופל למטה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.